umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi, nimba aribwo ukigera hano kanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose tubagezaho, cyane tureba ku makuru abagezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubahaye ikaze. Munyemerere duhere ku nkuru ivuga yuko Perezida Paul Kagame ari Doha mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe, yakiriwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Umukuru w'igihugu yageze i Doha mu kizonyo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 24 Gicurasi uyu mwaka. Amakuru yashyizwe hanze na Village Urugwiro avuga ko Perezida Kagame na Emir wa Qatar bahuriye mu birori bizwi nka Amir Diwan. Baganiriye ku mubano ukomeye uri hagati y'u Rwanda na Qatar ndetse n'ubufatanye bukomeye hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame na Emir wa Qatar baganiriye kandi ku bibera mu turere tw'u Rwanda na Qatar biherereyemo, bashimangira ubushake basangiye bwo guharanira amahoro n'umutekano ku isi. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda rukomeje kwifatanya n'abaturage ba Qatar. Uruzinduko ruje mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda hakomeje imirwano ihanganishije ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa AFC 23, mu gihe kandi Qatar nayo igihanganye n'ingaruka z'ibitero byagabwe na Iran kuva Amerika na Israel byazishoraho intambara. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano, ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ubushoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwanda. Uretse Rwanda Air, Qatar inafite imigabane ingana na 60 mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Reka tubagezeho n'inkuru y'uko Ambasaderi wa Turkiya mu Rwanda Aslani Alperi Yücel yavuze ko u Rwanda rumaze kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye icyo gihugu gifite, kuko rufasha mu kwagura ibikorwa byacyo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, kandi ko rufite umwanya ukomeye mu mubano icyo gihugu gifitanye n'umugabane wa Afurika. Yabigarutseho kwa 23 Gicurasi mu biganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru bya Anadolu. Ambasaderi Yücel yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi umaze gutera imbere cyane mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, ibikorwa remezo, uburezi, ikoranabuhanga ndetse n'umutekano. Yavuze ko umubano hagati y'u Rwanda na Turkiya ushingiye ku cyizere n'inyungu ibihugu byombi bihuriyeho. Yongeyeho ko kubera ibyo n'abashoramari bo muri Turkiya bakwiye kureba u Rwanda nk'irembo ryabafasha kugera ku isoko ryagutse ry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rifite abaturage barenga miliyoni 300. Uyu mudiplomate yavuze ko uruzinduko Perezida Kagame yagiriye muri Turkiya mu mwaka ushize ku butumire bwa mugenzi we Recep Tayyip Erdogan rugaragaza urwego rwiza umubano w'ibihugu byombi ugezeho. Ibyo byiyongeraho ko Turkiya ubona u Rwanda nk'igihugu cyabaye urugero rwiza muri Afurika mu miyoborere, imitangire ya serivisi za leta, ikoranabuhanga, kubaka ibikorwa remezo, kurengera ibidukikije ndetse no guha abagore umwanya muri politiki. Yücel yavuze kandi ko u Rwanda rukomeje kwigaragaza nk'igihugu gifite umutekano ushingirwaho n'icyizere cy'ishoramari burigirira kubera uburyo rushyira imbaraga mu kurwanya ruswa no korohereza ishoramari. Yagaragaje ko ubufatanye ubukungu bukomeje kuba inkingi ikomeye y'umubano w'ibihugu byombi. Ibigo by'abikorera byo muri Turkiya bikomeje gushora imari mu mushinga w'ibikorwa remezo w'ubwubatsi mu Rwanda. Ikindi kiri kuza mu bikoranire hagati y'ibihugu byombi ni ubufatanye mu rwego rw'inganda zikora ibikoresho bikenerwa mu by'umutekano. Mu rwego rw'uburezi n'umuco, Ambasaderi Yücel yavuze ko hari abanyeshuri benshi b'Abanyarwanda bakomeje kujya kwiga muri Turkiya binyuze muri gahunda ya Turkiya Scholarships cyangwa ababyikorera ku giti cyabo. Ibyo byongera ingendo z'indege zikorwa na sosiyete y'ubwikorezi ko mu karere ka Turkiya Airlines ziva i Kigali zijya muri Turkiya, zifasha mu guhuza u Rwanda n'isi ndetse no guteza imbere ubucuruzi mu bukerarugendo. Ibyo biri mu bituma Turkiya igaragaza ko igishyigikiye urugendo rw'u Rwanda rwo gukomeza kwiyubaka mu bukungu. Agaruka ku rugendo rw'u Rwanda rwanyuzemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, yavuze ko igihugu cyabashije kongera kwiyubaka, kuba icyitegererezo muri Afurika, kuko ibyo kimaze kugeraho atari ibintu byikora ugereranyije n'uko mu bindi bihugu bya Afurika bihagaze. Imunyemerere twerekeze hanze y'u Rwanda, tuyahere ku nkuru yo muri Uganda. Ari inkuru ivuga yuko sosiyete ya Uganda Airlines yahagaritse ingendo zayo ziva cyangwa zerekeza i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu muri iki gihugu, aho abarenga 170 bamaze guhitanwa nacyo. Mu itangazo y'isosiyete yashyize hanze kwa gatandatu tariki 23 Gicurasi uyu mwaka, yavuze ko iki cyemezo gihita gitangira gushyirwa mu bikorwa, cyafashwe mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abakiriya bayo, abakozi bayo ndetse n'abantu bose muri rusange. Mu ntangiriro
ntangiriro za Gicurasi nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola iza no kugera muri Uganda ijyanwa n'uwari uvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abo bikekwa ko banduye Ebola muri Kongo barenze 750 mu gihe abo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo barenga 170. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Bongeye virus yabonetse bwa mbere muri Uganda mu mwaka wa 2007 na 2008 yandura abantu 149 yica 37. Muri na 12 yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro yandura abantu 57 yica 29. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS kandi ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda gihangayikishije ku rwego rw'isi. Kuba OMS yatangaje ko iki cyorezo cyugarije isi bivuga ko ibigo, imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikwiriye gushyira imbaraga mu mikoranire no mu kurwanya iki cyorezo. Gusa Tedros yashimangiye ko ibihugu bidakwiriye gufunga imipaka. Unyemerere twekeze mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari inkuru ivuga ko yitaga General Obed Ngabo wo mu ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo ifasha ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara irwanamo na AFC 23 yishwe n'ingabo zuriya mutwe. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko Ngabo Obed yabonetse yapfuye kuwa gatanu cya 22 Gicurasi uyu mwaka. Urupfu rw'uyu mugabo rwemeje n'abarimo guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC 23 Ngarambe Manzi. Uyu ku rubuga rwe rwa X yashinjije uriya murwanyi kuba mu minsi ishize yari yatwitse ingo z'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo gupfa. Amakuru avuga ko Obed Ngabo yiciwe mu mirwano yabereye hafi y'agace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi reka tubagezeho n'iyi nkuru ivuga yuko kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi uyu mwaka ahasaga saa 1:35 za mu gitondo ihuriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bya bombe bitavangura ku gace gatuwe cyane ka Rumango ndetse no ku nkambi y'abashinzwe kurinda pariki y'igihugu cya Virunga bakoresheje indege zitagira pilote z'intambara za CH4. Itangazo rya AFC 23 ku makuru mashya ava ku rugamba rivuga ko iki gitero cy'ubunyamaswa cyahitanye ubuzima bw'abantu, kibi biterabwoba mu baturage b'abasivile kandi cyangiza ibintu byinshi mu mazu n'imitungo y'abaziranenge. Kimwe nuko byagenze mu mujyi wa Rubaya, ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije umurego mu bitero bigabwe mu turere dutuwe cyane ka Rwingi, Bidegu, Gakenke, Rugezi ndetse n'ahandi hose muri Minembwe hakoreshejwe indege zitagira abapilote za kamikaze KT-6. Ibyo bisasu byatangiye korerwa kwa gatandatu tariki 23 uyu mwaka asaga saa 5 z'ijoro rikomeza kugeza kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi uyu mwaka saa 10 za mu gitondo, bishyira abaturage b'abasivile mu bihe biteye ubwoba no kwiheba. Muri teritwari ya Karehe nk'uko AFC 23 ikomeza ivuga kuri iki cyumweru n'ubundi tariki 24 Gicurasi saa 9 z'urukerera, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa kandi zagabye ibitero ku duce dutuwe cyane twahitwa Cyangugu mu nkengero zaho, bituma abaturage benshi bahunga ndetse byangiza imitungo yabo ndetse n'imibereho. Tukiri muri iki gihugu kandi kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi uyu mwaka ihuriro ry'ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu gace gatuwe cyane muri Rubaya cyakoreshejwe drone z'intambara ya CH4. Igitero cy'ubunyamaswa kandi cyagabwe nkana cyateje impfu z'inzirakarengane nyinshi kandi zisenya amazu ndetse n'imitungo y'abaturage nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC 23. Andi makuru agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga ko kimwe mu bisasu cyaguye ku nzu y'abashyitsi guest house. AFC 23 ivuga ko yamagana byimazeyo ubwicanyi buteye ubwoba bwateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwibasiye abaturage b'inzirakarengane. Ihuriro rwanya ubutegetsi rihamagarira abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gutanga ubuhamya kuri iyi ntambara rishozwaho na Kinshasa kandi ryongera gushimangira ko ryiyemeje kurengera no kurinda abaturage b'abasivili. Twerekeje mu gihugu cya Ukraine kandi hari inkuru ivuga ko Uburusiya bwagabye igitero kinini kuri Ukraine bakoresheje drone amagana na misile nyinshi nyuma y'uko Perezida Putin yijeje kwihorera ku gitero cyagabwe mu karere kigaruriwe n'Uburusiya. Abantu 4 bapfuye abandi barenga 50 barakomereka ikivi no mu turere tuyikikije mu ijoro ryose kugeza kuri iki cyumweru, aho ibisasu byaturikiye mu karere hose ndetse bivugwa ko byangije inyubako zo guturamo ndetse n'amashuri. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko misiri igenda ku muvuduko ukubye uwijwe inshuro runaka yo mu bwoko bwa Reshenik yakoresheje mu gitoro cyagabwe
cyaberega kuri Bilatserkiva umujyi uri mu karere ka Kyiv. Iki gitero cyaje gukurikira umuburo wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wo kwihorera nyuma yo gushinja Ukraine kugaba igitero simusiga ku icumbi ry'abanyeshuri mu mujyi wa Strabursk kuwa gatanu, aho abantu 18 bishwe nk'uko bitangazwa na BBC. Umuyobozi mukuru w'ingabo za Ukraine yavuze ko yagabye igitero hafi ya Strabursk mu burasirazuba bwa Ukraine bwigaruriwe n'Uburusiya, ariko bakomeza bavuga ko kibasiye umutwe w'ingabo kabuhariwe z'Uburusiya. Munyemerere tuve mu Burusiya no muri Ukraine twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari inkuru ivuga ko ku mugoroba wo kuwa gatandatu ukekwaho icyaha yarashe ku bashinzwe umutekano bari hafi ya White House, bituma abapolisi benshi bahurura batabaye. Urwego rw'ibanga rwa Amerika US Secret Service rushinzwe kurinda perezida rwatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko uwo muntu warashe yishwe. Nta makuru yatanzwe ku byerekeye warashe ku bashinzwe umutekano nk'uko inkuru dukesha DW ivuga. Umwe mu bashinzwe umutekano utashatse ko izina rye ritangazwa yabwiye abanyamakuru ko ukekwa kuba yari afite ibibazo byo mu mutwe kandi mbere yigeze guhabwa amabwiriza yo kuguma kure. Amakuru kandi avuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari muri White House icyo gihe ibyo byabaga. Ntabwo bizwi niba ari we washakaga kwicwa. Tukiri muri Amerika kandi reka tubagezeho ni inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zahannye umupolisi ukomeye muri polisi ya Tanzania ICP Faustin Jackson imushinja kugira uruhare rukomeye mu gutoteza impirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri Gicurasi 2025 impirimbanyi zirimo Munya-Uganda Agathe Atuhaire n'Umunya-Kenya Boniface Mwangi zagiye mu rubanza rw'umunyapolitike Tundu Lissu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania wari umaze iminsi afunzwe. Mwangi na Atuhaire bavuga muri Tanzania batawe muri yombi bashingiwe ku itegeko rivuga ko ryatanzwe na ICP Mafukele. Bavuga ko abo bari bafungiwe batotejwe iminsi yose bahamaze. Kwa 21 Gicurasi uyu mwaka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko uyu Munya-Tanzania ndetse n'uyu Munya-Kenya batotejwe banakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibi bihano bivuga ko ICP Boniface atemerewe kwinjira ku butaka bwa Amerika kandi ko imitungo yose yaba afitiye muri Amerika yafatiwe guhera ku itariki 21 Gicurasi. Ni munyemerere kandi dusoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yageneye ubutumwa bw'ihumure Perezida Donald Trump afata nk'inshuti idasanzwe ya Israel nyuma y'uko umusore w'imyaka 21 y'amavuko agerageje kurasa kuri White House mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Abinyujije kuri X mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi uyu mwaka, Netanyahu yagize ati nishimiye ko Perezida Trump inshuti magara ya Israel imeze neza ndetse n'uwagerageje guhungabanya umutekano yishwe mbere y'uko ateza ibindi byago. Yakomeje agaragaza ko ahangayikishijwe n'abakomeje kugerageza kwica Trump, ashimangira ko ari ibintu bikwiriye kwamaganwa. Kuva Trump yasubira ku butegetsi 2024 hamaze kuba ibikorwa bine byari bigamije kumwivugana hakoreshejwe imbunda. Iki gitero giheruka ni icyagabwe na Nasir Best ushinjwa kuba ari warashe amasasu menshi hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House kuva kuwa gatandatu tariki 23 Gicurasi uyu mwaka. Abashinzwe umutekano bahise batangira kurasana na Nasir Best ndetse birangira ahasize ubuzima. Nubwo Perezida Trump yari ari muri White House ntacyo yigeze aba. Iki gitero cyabanjijwe n'icyabaye kuwa 25 Mata uyu mwaka ubwo Trump yari mu musangiro n'abanyamakuru bakorera muri White House. Umuntu witwaje intwaro yinjira muri hoteli wabereyemo atangira kurasa. Inshuti bakunzi ba Ishyani News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. N'amakuru tubashimira kuba mukurikira umunsi ku wundi. Mukomeze kugira ibihe byiza.